Noma ngikubhalela ngaleqiniso nje. Ngiyethemba ukuthi ngidawufika lapho kuwe masinyane. Kodwa nakwenteka ngephutha. Umele kwathi ukuthi umuntu kufanele atiphathe kanjani endlini yaNkulunkulu. Lekulibandla laNkulunkulu lophilako. Leliyisika nesisekelo seqiniso. Yes, ubhala Paul, ubhala Timothy. So umceceshile. Ulapha ebandleni lakini Timothy Paul kulenye indzawo uyambhalela. Uthi Timothy ngiyethemba ukuthi la lapha njoba ulapho nje nami ngimisele kufika lapho. La lapho khona. Timothy unebandla lapha khona. Paul uthi nami ngimisele kufika lapho. Uthi kodwa nakwenteka Timothy ngephutha kufika. Wena Timothy ngoba uqeqeshekile utawukwati ukuthi labantu noma lelibandla kufanele hambe kanjani endlini kaNkulunkulu. Leli bandla laNkulunkulu lesisekelo neqiniso. Amen. Utakwathi Timothy ngeke Timothy ube phakathi kwele bandla kodwa ubungathi sifanele hambe njani. Amen. Mina njengoba ngila ngikhuluma lethi indaba ngikhuluma mina ngiyathi bandla ngiyathi sinibazwana fanele hambe njani. Fanele hambe njani sine ngendlela yeNkulunkulu. Lokho ngiyakwati. Ngishephelele ngoba ngiyakwati. Uthi kufanele hambe kanjani. Akudingeki ukuthi uhambe kahle mzwana ubona mina ubona mkhulu Simelane ubona basa ngamphalala kunkhona uhamba kahle uyathi mase ufundisekile siqiselela into lesiyatiko bazalwane. Amen. Siqiselela into nalethi godzini kude sigode singathi asathi kusendlini kaNkulunkulu kuhanjwa njani akekho ngaphandle kolosafika ufuna khanze nini nihambela yini. Lokunye ngeke nimtshele utawufunda nje kini ngokunibuka nini ngokubuka kuhamba kwenu. Kuyefakala bazalwane. Ngenhlonipho yenu ngeluthando lwenu. Qedzile ukukhuluma kanjalo ngathi into lethe. Kodwa kanje kubungqubungqubu lapha ingoseni kubugudlugudlu ingoseni. Nangakajiki obele emuva utawuphika thele bandla leli philimilo wekungwele. Kuyefakala. Utayiphikisa lendaba ukuthi le bandla laNkulunkulu siphila impilo yokungcwele. Labasha bashade umshado longcwele utayiphikisa nanga bangayiboni ngoba into lenye le longathi ifundzeka kalula. Singathi 70% umfunda ngetinto lotibukako umuntu lo intalutho kevakala. Sekunala kukhulumako. Lokho lakwenta kufundzeka ngcono enokushumela ngcono. Phela sithi sonke lesine likhono lokushumayela. Sikhuluma sokuqala la. Sikhuluma ngokulanda imphefumulo lengaphandle. Kuyevakala. Lo munye utawulanda lo muntu lengaphandle ngefakazi. Kuyevakala bazalwane. Kusho ukushumayela. Lo munye akana sipho sokushumayela. But ngaphandle asibanjwe into lephathekako ukuthi vele yabo labangaphandle bukhona bakulungisako. Akusizo isikhathi sethi indzaba sekufika isikhathi senkonzo ngoba thina sihlelekile siyevana makhono. Lokho lesikhuluma ngako akusiyo phela into lesha into lesiyatiko sonke losila kepha ngebuze bendlela bese nje siyadebesela kakhulu kulo kwaNkulunkulu. Sengibalile esikolweni angeke ukwente lokho kabili kathathu ungeke ukhoze nokuwenta kanjalo ukutawenta njalo lapha esikolweni. Emsebenzini ngakucala awufuna isala lakho ukuthi ishode na uhola. Angithi la sahola liholo ke lona lelingapheli la. Lisingcebo lifihliwe. Ezulu lapho ungafika inundu ukhona. Lapha sekubusiness impela labazalwane. Singayithathi kalula. Lapha siyakhola kuze nasendlela lomhlaba siyophumula. Kulomsebenzi lo msebenzi esibhekene nawo wokuseva Jesu. Kuleli bandla lakhe asikwente ngokuthuthumela. Singenti ngathi sentela umuntu, sentela inkosi. Amen. Isibhekile sisente kahle. Vele sibheke lapho. Kungako iBhayibheli ukuthi sifunde lona. iBhayibheli kude lingakhuluma. Kude lingakusho. Sengamane kube ngithi sesifundzile bese senta lokunye singakakufunzi. Indaba yokuhleleka nje ikahle kakhulu. Ngitokuthatha emakhola ukuthi yonke into lesentako la
ebandleni inesikhathi sayo. Kuyavakala makhola. Le program le nabentiwa isivumelwano side. Kuyahlanganwa la kuhlangana namadoda nathi inceku tenkosi. Uma kusuka umnyaka tihlela mhlambe inkonzo teminyaka. Bese tiyahlela takha le program. Uyayibhala amabhalane, uyayigaya uyiba ngale ndlela le. Baspenda isikhathi esiningi bakha lokho the program. Lesi le Bible la sawufunda khona nyalo. Uma takhile letinceku lo hlelo. Tavumelana. uNkulunkulu shaya stembe ezulwini kevakala bazalwane. Nethi bavumelana. Asiyifunde. Matthew 18 verse 18. Matthew 18 verse 18 nje kuphela. Ngiqinisile ngithi kini konke leniya ukubopha lapha emhlabeni kuyobe kuboshiwe nasezulwini. Nako konke leniya ukukhulula lapha emhlabeni kuyobe kukhululiwe nasezulwini. Yes, amen bazalwane. Labazalwane abahleli phansi linceke ukuthi teta lo hlelo tiyavumelana. Uma tivumelana lezulu shaya stembe. Phela mina ngibuke emehla kusho songikhona ngibuke angiboni ngiyabuka. Ukhanze ukuthi madoda ngoba labesifazana bagcoke amabhuluku madoda libhuluku vele umuntu wesifazana abhekekanga livesa livumi. Kodwa kukhona okuncanyana kwemasilinda kuyakhaceka lelako lejini yako ingwasi yakuhlala kona. Bese kusuka la abakhulu labangaka nathi pika. Afaka lebhuluka anezame ezengene. Lapha edorobheni sethu edorobha nina nathi phela ndamakhaya. Hamba ngayo abomazili bombabane. Ubona lokho masilinda nakulifakele kushaya ukuthi alidumele lapho ngabe bamdonsisa yini bamdonsile ngophela baba aleke la. Bamezama ukuthi asimdonsise. Nahamba uye akubube kwenyanyeka manje. Amsolo shonjalo vele kwenyanyeka. Hayi kwenyanyeka. Ngithi lapho umzali wakhe lebangalo wakhe abangabasamtshela ukuthi ayisiso yokufanele. Abelulekani bantu la ngaphandle. Abelulekani. Kodwa thina la nawungaqala nje bese wenza itayilanyana takho bakusonzelela bathi ayisisi nabe ngisisi yabona lo. Noma nathi lapha nabe nje ukuthi wenza itayilanyana sekutshela noma ayimfana wami. Phela la Jesu libandla hayi lokho. Angithi basitane phela bazalwane. Amen. Ngoba lo muntu wenza lento nje uthunjiwe sitha. Ngoba sitha phela kusiya umuntu ngisathane. Niyazi sathane ukuthi la umsebenzi wakhe la uthele. Tele kweba kubulala kuphubhisa. Lapha esigodini nje sasikhonta. Sikhonta umuntu lomusha. Ukhuluma indaba lebalulekile sihlale sikhuluma ngayo asikhumbuta nje. Athi umuntu akasuka hlubuke nje asuka hlubuka aphumela. Uyaqala etelela. Uqala ngicala ngokujwayela kufika late enkonzweni. Ube ngumkhuba wakhe nje. Nokulova kunganazizathu. Lokhu uyaphuma ehamba. Ungambona aphuma usucala namuhla, ayicala kwilungiselela le ndlela. Phela uhambe yalungiselela, angizobe sitala lapha nje besilungiselela imali yokugibela kudala. Nalo lokhu uhlubuka lalungiselelwa. Ubone nje esigodini sakho nasekhona khuzwako. Msiteni uyahamba lo muntu lo. Uyahamba. Siyabonga abazalwane. Ake sifunde naye incwadi yabaseKorinte bokuqala. Sahluko 16 verse number 14 nje kuphela. Corinthians chapter 16. Yes, 16 verse 14. Konke lenikwendako akwendiwe ngeluthando. Amen.